Na Petrijevoj zjelici imamo banane, krumpira, svježeg sira, brašna, kruha i komadića jabuke i sad ćemo na to raženicu staviti po kap otopine joda. Na krumpiru, kruhu i brašnu. Ovo je nešto. Banana. Stavi malo. Možeš staviti još ako nisi siguran, znači. Je i banana, vidiš. Da, i banana. Ovo, sad. Nije. Jabuka. Da, svježi. Mene svježi sir. Pa dobro. I brašno. Šta još? I 1, 2, 3, 4, 5, 6. Samo trebaš isprcati. Vrh voda stavlja, ajde, to je to. Pa nožemo otvoriš ili tako? Usite sve prijede. I sve prijede. Ne, pa u svako staviš, znači. Sve prosite. Dobro smo 5 iščitali. Znači to još malo stavljaju. Ne bude samo neće vrijednosti. Nije, nema što smo radili. Viš ti, sad smanjiš. Gdje piše moj su na papiru? Zapisat ćete ga. Što se događa? Evo ga, piše mutka. Pazi. Karamelizira, tako je. Dosta. Smo radili sa šećerom. Malo više da ti ne potnasi. Ovo je... Pa ne, ništa se ne bi trebalo desiti. Ovo je već- Ne znam kako ti je to pocrnilo. Možda zašto možda nije ovo nego sam. Ovo je sasvim se utopilo. Dobro je, odlično. Znači pola žličice staviš jednu, pola u drugu. Što onda? Uzrokuj se napiti nakon dodata natrijeva hidrogen. Evo pokaži brzo sad dok se mate da se vidi, pa gore uhvatiš. Znači ovo. Da. Grama običnog rozalnog šećera, to je Hidrogen karbonat ti piše. temeljito izvješćujete 5 grama natrijeva hidrogen. Znate šta je to? Što stavljate? Sodu, bikarbonu? Da. Dosta. Sad trebate koliko alkohola? Čitajte, ja ću ovako. Ja ću onda oko sajtu. Alkohol moramo mjeriti za prokoli. Dubljenje u koje ulete 50 do 70 ml. Naučili smo prošle godine kako se odrediti intolerant. Sve to. Da. Sad moramo pričekati da pijesak upije tu većinu alkohola, udubljenje uspite smjesu šećera i natrijeva. A mate sve tak i tak ide tu nema. A ovaj plin će biti
Soda, bikarbonat, šećer. Da. Samo gore umislim. Što se pali? I dalje. Pa ne po pijesku, nego po tom šećeru. Evo, zapadamo se, dobro. Tako ostaje 5 do 10 minuta. Možemo mi onda priredi za ovaj zadnji. Ali moraš biti ono kako. Trebaš uzeti ovako. Evo Sari sad treba dosta. I sad kaže dalje drugo. Jedan čita. Promučka i pašljivo dodaje se. Kap, dvije. Bakarova. Ček, to mogu ovim, jel? To ide kod mene. Da, 2 kapi. I opet mučkaš. I dalje kaže. Dosta. Promotri sadržaj provete. Tamo gdje ima bjelančevina, kad se doda, znači nakriva, lužina i modra galica. Postalo ljubičasto. Plavo ljubičasto. Sad kao odredi boju se koje je časta. Tako je. Znači gdje ima bjelančevine, tamo bude ljubičasto. 2 kapi. Sad opet nisi što je Sara. Znači nemoj previše samo dodati. Dosta. I promučka je 3 kapi. Jedna još jedna. Sad ajde mučkaj. Zapravo. Zadnje. Evo ovo je to. To nije, znači dobro. Gotovo. I sad znači opet 2-3 kape. I ovo je ljubičasto. Imamo sve boje ljubičasto. Evo štapić. Moraš uzeti u ruku. Lakše ti Pazi je. gore, samo da. Dodati toliko lužine i dodati 2 kapi. Jer je pola. Još. To može biti samo ove. Ovo je. A mi nemamo. Mi imamo djelatni. Još sam zaboravio opremu. Koji si ima genij. A rekli još